Gutenberg Bible by Simama. Kumsang Hajali Somga Khan Mainz, Germany he Bible hi Johann Gutenberg le athopui Johann Fast chuan buja somga le kopija somriat vel Latin tonga chutin anti chuaka he le khabu hi Gutenberg Bible ting kan lo hreta ani 42 line Bible Mazarin Bible emo B42 tia soichin ani bok he Bible hi movable metal type kan ti mai huta zia ni lo thil chutkai na khol manga le khabu chut masak berpol ania hazia khi afia China fel fai a he le khabu ti hluzual tu pakhat chu amoina aesthetic le thiam na artistic sang takhe ani ome athiang himna le poimo na achut ani telbok he le khabu an chu hun level hian Europe khomwal puya hian le khabu sing thumvel chau a omnia tarlan ani he le khabu Gutenberg Bible hi volume panhati chuani in phek sang khat jani somriat paruk aton tona chiarin a oma volume pakhat jok he rong lar lampang manga kuta cheyania volume panni na hi namzia rang lam hoi rong chini apol le asentel bela chei ani ve thung Gutenberg Bible hi library university le museum sang a oma khovela copy somli pakwa chau mu tura om to a chung zinga chuan somni chau hi a phek kim omani 32 line Bible kan ti Bible chutma saber.2 po hi Gutenberg Bible tho ni asayani thilmak ve dau chu Johann Gutenberg hi khoi angya pian nupuya neyam fa te an neyam khoi angle athi athana om ti tu manan chelo document sang hajali somnga panga a chuan anna tho dan te atha chang dol tu Peter Schiffer te thlanga tarlan ania a chanchin hi hriat tur tam lo hle thungani Gutenberg Bible hi Germany abusom palivel chawan kola United States abusom buthum chu Morgan Library le Manhattan Museum te ta ani thunga Asia rama chun Tokyo Kyo University pakhat mo tura omani kumsang hajakwa somriat pase khan US dollar million nga point pali in Marujan company Japan chuan aleya hei hi tuna Asia rama kan nei om chuna nia restricted talani zui tuna hlutna hi US dollar million som thum panga vel chut ani Gutenberg Bible hi khovela le khabul hlu ber thlan chu zinga pahni na zialan ani nge bok ani